Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sangpuya. Kongpui National Highway zathum por khuam chung konpui le khamrang in kara ram nei tu te chu 4 lane tana ram lak tura ram nei tu dik tak chawin an phu to compensation an lak mai tur thule sumdon na atana man turani lo thu shilani. Serchip OM sub headquarters Rodalin Khom Nimin Khan in Serchip district tan MYC coaching center nei turak malak an rail Outer Manipur Parliament seat polling session paruka vote khak thachuni min khan tlung taka zo felani Election Commission chuan Lok Sabha in than pui tho khatna vote za samruk paruk point pakhat pali tak line in than thon hina za samruk paruk point pasir pakhat tlati asoi Kongpui National Highway zathum paruk huam chung konpui le khamrang in kara ram nei tu te chu 4 lane atana ram lak tura ram nei tu dik tak chawin an phu tok compensation an lak mai tur thule sumdon atana man tur ani lo thu shilani scholarship additional DC P Melody ngur than tlongi Competent Authority for Land Acquisition ni bok chuan nimin khan ram nei tu te ko khomin hun kal to a sarkar in ram alak na thil theng to a film khoratul zia an hriat awanga in ko khomani thu soya National Highway zathum paruk silcha tu Aizawl pannakonga kongpui thurli siam tura ram nei tu te hna jang na pek chuato package danga thil dik lo le fel hlel tam tak om ni alana wangin tuna mabak package 7 na hi chuan thei top choin dik theyang bera ram te tumani thule ram nei tu te ne na jang dom na fel fai taka pek chu ani theina na film khur taka kal an tum thu soini package danga compensation dong tu zinga ma ni ram om na po shelo an ram zaw zong ne na in millo ti hria reng khopa thai le thil dang dang om anga assess le poisa du wanga vir buai hoi hoi an tam thu soya tuna ma an lang na tura hi chuan tham na le diglo taka in bum tum na te ram le thlai om te hlut na ba ka thil ti tum na aw man rem ti don lo thu soya ram te huna ram nei tu nge emo compensation dong tu tur nge emo amuna om theu turina cha ani he huna hian scholarship DC officer SDC Dr. Ram din tluanga 4 lane branch officer chuan thu soin ram nei tu te chuan ram te nia le kha fil fai tak an kina tul thu soya package danga jang dum na tur ti fel to apo adong tu tur diktak te hna chaw sumpek chu ani tur thu soin thil fel failo hriat choni chuan sumpek chu ani lo tur thu soya rampas pakhat chunga compensation dong tu tur pani pathum emo anom chuan banka joint account siamin pen card po siam nge atul thu asoi ani National Program on Climate Change and Human Health Noya State Nodal Officer Dr. Vanal Reng Pue Chinza chon tunlai khuluma wangin nana sang sang thleng thei meka mi pui an him theinan le hriselna von himnan tuithiang hlim vodu tuklo in tama poimo ti asoi akaswani zona changin Dr. Vanal Reng Pue chuan khulum zol zelkara sarkar lai puin khulum laka invena tur sang sanga mi pui ta chu thurona peti soin chundar sompon hi le chonhodar thumin kara nisna hnoya chu atamlo tha a chonhulam khulum zol line ponama na ha thak tholo apoimo a ponama na thokchin te po nisa chu alonga dolo turle anna thona hmuna atheng anga dai hlim siam turina cha a kumu pale nanna ne te chu athei chuan nitin an risel na din mun enfia saga thati asoi bok Health Department soidan chuan khulum zelawang hian khulum bol kut kele kerek vung thachat thidang le kaite tor theni a hebaka hian khuvel lum zelawangin sikser kothalo thohale vun kan sarda po pung zel theni anti a hengte wang he mi puin zirtina tha andana poimo ti soin mi pui te chuan invent chu ti dam aina thazok ti an von rang poimo ani anti NPCCHS consultant Piro Zizo sab kimi chuan March April le May tha te chu India Meteorological Department in kholum chho hun lai ti avu ani thu asaya India ram hun dang te angin marchak chuan kholum hi aton lu tuklowa ma se Mizoram po atom ve mek thawani ati NPCCHS hi sarkar lai pe Ministry of Health and Family Welfare Department chuan National Health Mission noya kumsani sompakua February tha khan rondin tranani a athil tum tlang puite chu sigle sain thak dang lam na sale dan pa ngai pela khochin lo dangam thin heng kholum lu tukte khovo lu tukte cyclone te lir hing te tuile ne dang te awanga thina nanna in hliam pale ri ram le hrisena dang te thinga angong thei tur ti tlem le ti zia ani Serchip WMS headquarters Rodalin Khom nimina nei chuan Serchip district tan MYC coaching center nei tura malak an rela WMS headquarters Rodalin Khom hi Serchip auditorium ani in president pukol thobana kai shuani Rodal tura thu chop chua WMS khoi pali pass vekani a sarkar khoi
real tur pasari luta parukan pasa rorel thupas tang sarzo zinga Mizoram Youth Commission MYC Coaching Center Sersip District honani theinan saphet kotar su main mala ro seti te lam chip ka tlanga chiatang tu mui fang kong black tapani theinan malak ni se IAS kadar allocation policy sani sampakwa agmut kadara Mizoram kadar shana one ve theinan malak ro seti te ra kan te tun aya kho khere en kol ro seti te tela sarkar in wme in rilhonga ten kol tur home sersipa adin theinan malak ni ro seti te sersip ki control lung phokong jipable road hi tun aya chang tung zo ka siamani theinan malak ni ro sati te telboka hengbaken weme malak na turchi ramngo tuin nale nung chang mal konga saphet kotars weme chon chakzo ka malak ni se mala thate loman siam ni se ti te an pas mok ani heunen kum khachunga sum cheng noi som khaching ni zariat mu dan tu ro manna budget an poma fa som nei pu ar sem ki manu serchip tenu pa ba ka fa pasari ve nei tu pulal chon sanga hriang tlang branch te pukelal engkima chingchi veng lai te choimona hanani a saphet kotars eme hom chunga member thi zani somsari ansuna thizinga somruk pani chu mechia anni Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga punani Outer Manipur Parliament seat polling station paruka vote thak thachani min khan tlong taka zo felani a vote za samret pakhat point pakhat parukata repolling hi jingdar seri tanga tlai dar li thleng bot saini in Ukhrul district polling station pangale Senapati district polling station pakhata vote thak thatani a heng polling station te hian April samni purukhan in than thon hina vote thak aloni to a EVM ti sele thrum thona thlenga wangin vote thak thatirani a nizan khan heng polling station a vote thak na EVM te hi district headquarters a him takin an thleng ni in veng him na thoktu de chuan an soi ani Congress so Lok Sabha in than kalmeka an candidate tur pali an puan bel Haryana a Gurgaon seat ding turin Congressian Lem Chanthiam politician inlet Raj Babar an thlanga Union Minister Hlui Anand Sharma chu Himachal Pradesh Kangra biala adinganga Himachal Pradesh vekhian Hamirpur biala Satpal Raizada ading bokang heba ka hian Maharashtra a Mumbai North ading turin Bushan Patil ruat ani a candidate tharte hi Congress Central Election Committee ten an thil fim nuwa an pom ani Election Commission chon Lok Sabha in than tho khatna le tho hina vote ta zat kim changa ti chuaka in than tho khatna khan vote za somruk poruk point pakhat pali tla a in than tho hina vote za somruk poruk point pasiri pakhat ta thung ani Election Commission saidanin in than tho khatna voter za somruk poruk point pani chumi pani in za somruk poruk point bel pasiri chu me chi ani a hetila hian tha gender za samthum pakhat point pathum pani nam boka in than tho ni na vote thak zinga za samruk poruk point pakwa mi pani line za samruk poruk point pali pani mechi ani a third gender za samni pathum point parek poruk an ombok ani Kathmandu chu khovela borwa bolhona berkhopui ani meka Nepal Ministry of Health and Population chuan an khopui borwa ka thiselo emawang hian mi pui ta chu mas wo thaturin angen IQ erin khovela khopui zale pakhat borok din hun ate na Kathmandu chu khopui borok bolhlo bera puanga khopui bolhlo zozinga hian Kathmandu dota hian New Delhi Thailand a Chiang Mai khopui Vietnam a Hanoi khopui Bangkok le Bangladesh khopui Dhaka ten oma heng khopuya cheng ta hi atul to palo chom pona chok tamno turangin ani a khojin te po tlo tamno turangin ani bok boro bolhlo air pollution hian lungla thisen jam te chuap thluak mit nar bengne shokna thlen theya hibaka hian asthma cancer le nan dang ne theina chance ati sang bok ani Chanchinthar siar ti topna na tang pui kong pui national highway zathum paruk na huam chung kon pui le khamrang in kararam nei tu de chu 4 lane ta na ramlak tura ram nei tu dik tak chawin an phu to compensation an lak mai tur thule sumdo na ta na man tur ni lo thu shrilan ni Sersip Saphet Kotars Oe Merorel in Khom Chuan Sersip District Tan MYC Coaching Center nei tur mala kan rel Outer Manipur Parliament seat polling station paruka vote thak thachani min khan tlong takane ni Election Commission chon Lok Sabha in than pui tho khatna vote za somru poruk point khat pali tak line in than thon ina za somru poruk point pasir pakhat tak thu soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani